Kardom piniada birta long penili thari sarnung klahanse non birtang ton pen arjikha. Kedamtang ar koyachiklu ni phai krehini pen ni sirke pa farman podmo teron lapen warlong ki dera tum kar benglong autonomous councils ke parlo soil conservation asai kamalong aron repen vorengang hoy kapa plengapu thak ni sirke pan ru samson sing ti amir birielong chesonglo. Laso tengsi EM Madhuria Dhikel Phukon pentame soil conservation asai kamalong aron repen vorengang hoy kipi kang hua putha Qatar lip jiapan inquiry committee selamsi Qatar lip asai klempon pupusi ningjelo নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত তো হেয়ে আজি মই কাৰ্বন অটোনমাস কাউন্সিলৰ সইল বিভাগৰ দায়িত্বত থকা হিচাপে মই এটা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰো যে যোৱা 12 জানুৱাৰীৰ পৰা কৰ্মচাৰীৰ নেতৃত্বত যি তেখেতলোকে ধৰ্ণা দি আহিছিল যে নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত সেই নিযুক্তি তেওঁলোকে যি বিচাৰিছিল আমাৰ অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা আৰু আজি তেওঁলোকৰ যি গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া সেই গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াক আমি সন্মান জনাই কাৰ্বন অটোনমাস কাউন্সিলৰ জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে আৰু যেহেতু মোৰ এই বিভাগৰ দায়িত্বত আছো তেওঁলোকক আমি এটা আশ্বাস দিছো তেওঁলোকে গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকে সুবিচাৰ বিচাৰিছে আৰু আমিও অটোনমাস কাউন্সিলৰ আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকৰ যি দাবী সেই দাবী আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ তৰফৰ পৰা আমি চালিজাৰি চাম আৰু যদি কিবা আছে আমি নিশ্চয় তেখেতলোকক আমি অৱগত কৰিম আৰু আহি থকা দিনত আমি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিখিনি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকৰ যিখিনি দাবী আছে এই দাবীখিনি আমি আজি আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছো আমাৰ ইতিমধ্যে কাৰ্বন অটোনমাস কাউন্সিলৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰহং ডাঙৰীয়াকো আমাক নিৰ্দেশ দিছে এই গোটেই বিষয়বস্তুটো চালিজাৰি চাব লাগে যে তেওঁলোকে যিখিনি দাবী তুলিছে সেই দাবীৰ প্ৰতি আমি সন্মান জনাই তেওঁলোকৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াক আমি শ্ৰদ্ধা জনাই আজি তেখেতলোকে তেওঁলোকৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী উইথড্ৰ কৰিছে আৰু আমিও তেখেতলোকক কথা দিছো আমি বিভাগীয় লেভেলত আমি এই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি বিচাৰ বিবেচনা কৰিম Labang solam dingjet det pen ceklo joni dokailo. Sitami piniar niantami kar benglo termas konsil atumpen Qatar libang thek ranalong paklang tede. Lasi prabjin pen Qatar libabang ko anang dengsi kelima rarapan pachini serak nang jipusi potmo teron lapen warlong ki dera atum kar benglo termas konsil IEM Madhuria Dhikel Phukon apan pachini pon. Padu det pen sorkar tum setame non kachari bom BJP sorkar tu masa tame RDP pon penalang litum penangan press media thengno labang solama put hakalang litum jai pono je prabjin ben litum illegal appointment aput hakalang litum akang sai padu pon po lapen kompat mage chok chi latum phan alang litum phan so that pen inside po ron si labang so put hakalang litum press media thengno jai pon lo setame pini chiklu joni plengikai lo piniar ni ta nilitum labang so put hak inquiry committee long ko PPC ke claim ma ke dama kanan ding salang litum kapat chun pon ma labang so put hak nilitum thek long pon pedet lo lasi alang litum jong si claim back pulotan ke labang so put hak alang litum rata hong jai long banang ji polo lasi setami alang litum van pon pedet lo lasi kopi pon lo sai jok je nilitum pini mat haponang kok lo alang litum ke ban bede da theke alang litum ta bodhurja Dhikel Phukon alang li amenama ta labang so ka chopang lim lo ka cherap dun do kok ma punilitum sai jok je non mat hapona kok alang ji jong se kachera pon avi kachera dun avi plotan ke alang li labang so puthak paklang nagi pulo se thu nang litum media ahin men karjugan ko mage Madhuria Dhikel Phukon bha apuni jodi yak jorito nai tene hole apuni hebur ji todonto hoise hebur apuni rajuwa koro jodi apuni rajuwa nokore ami bhabibole baidho hom je apuniও yak কেলেংকাৰী জড়িত আছে বুলি আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হম 2 মাহ হৈ গল আমাৰ EM Dhikel Phukon ডাঙৰীয়াৰ পৰা কৈছে যে আমি ইনকুৱাৰী কমিটি বহাম আমি আশা কৰিছো ইনকুৱাৰী কমিটিটো বহা হ'ল আৰু ইনকুৱাৰী কমিটি বহা পিছতে একচন লোৱা হৈছে একাৰ ইনকুৱাৰী কমিটি কোনে লিড কৰি লৈ গৈ আছে আমি নাজানো হলবি আমি ৰাইজৰ হিচাপতে আমি ইনকুৱাৰী কমিটিক আমি ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছো যে কিমান পাৰ্চেন্টটো আমাৰ কামটো হৈছে বিকজ Dhikel Phukon এটা EM হয় তাৰ কথা যদি ভ্যালু নলয় কলে এটা EMৰ এটা ভ্যালু নাই আৰু যদি EMৰ এটা ভ্যালু নাই কলে ৰাইজে একো আশা নকৰিব আৰু নেক্সট টাইম EMৰ ওপৰত আমি কোনো আশা নকৰিম এখানে 2 মাহ হৈ গল 2 মাহ পিছতে যদি ৰিজাল্ট যদি এটা ওলাব নোৱাৰে কলেটো এটো EMO ফেলিয়াৰ হয় কাউন্সিলৰ ফেলিয়াৰ হয় এটো কনসাৰ্ন অথৰিটি ডিপাৰ্টমেন্টৰ যিমান আছে সব ফেলিয়াৰ হয় হেকানে আমাৰ আশাটো এটোৱে হয় যে Dhikel Phukon ডাঙৰীয়া ই কৈছে যে আমি উনকালে আমি ইনকুৱাৰী কমিটি বহাম আৰু ইনকুৱাৰী কমিটিটো বহা হল বুলি আমি আশা কৰিছো হলবি ইনকুৱাৰী কমিটিৰ পৰা কি কৰিছে একচন লৈছে আমি নাজানো বিকজ এটোতো প্যারালাল হ'ব লাগে গভর্নমেন্ট বডি আৰু আমাৰ পাব্লিক বা প্যারালাল হ'ব লাগে কিয় কলেটো আপকামিং ডেজ তো আমাৰ ইউথ জেনারেশন আমি আগবাঢ়ি আছে আৰু এটো কৰাপশন যদি হৈ থাকে কলে জব স্ক্যাম যদি হৈ থাকে কলে আমাৰ আপকামিং কৰাপশন তো আমি বেয়া ৰাস্তা যাব বুলি আমি দেখা গৈছে
News Desk Report Card News. Khatkhoti police atum naka checking kapado bamahud ihum Maruti van along pen hum phokebra pho sabuna homalong drugs ke neblong berta Card News along berta nangle. Inspector Mablik Brahma pen Japonsi Kirika Kurugasai Kedeng bamahud ihum NL0183 804 a motor along pen Bekni hom phokebra pho Kado kabe grams pharo troxira gram kresi a drugs neblong check. Lasonsi lahaya drugs kinep Kanghu jipu kabor iatum lake vetso pohina soangwa dagru sulunye pohina atum pusi pangthek pondo police atum chepari dengsi arona teng kangsai jiaphan nep ingnang pon edlo car beng long puthot riso kaya ben kimi keklang pen kason sepon alonjir kimi somindar pu alonjir mohor kinep pontang alo Tabang so alun jiralong ceparjan atum lake Tenjing Karmu Siim Teron Bismo Hanse Harmony Be Rostom Lekhe Sarbamon Kiri Tiso Prevening Ti atum hendo Bang so alun jir kason se ponalong producer lake Kaving TP manager Ran Rongpi assistant manager Monison Ronghang DOP Henry Kru atum si Klempon Labang so alun jir Prabjin Pen Radangno Nangklang Pupusi Alang litum pen Pachini pon non mal super pan biar tamu internet sina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dinamopet puthot birtalong wang thiglo Assam pen Meghalaya ahoy puthot Ministry of Home Affairs Asa Hemalong Home Minister Amit Shah Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma lapen Meghalaya Chief Minister Kornat Sangma tum lam ki kapabe de jiaphan Memorandum of Understanding mate MOU chetok pontanglo Pinpur dami Assam lapen Meghalaya ahoy alam ki lage ningkan phokep soselo Lasonsi ahoy alam ki kapa jujipura Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma RDNC Meghalaya Chief Minister Kornat Sangma pen chingki chethanlo lapen nonamatsi ingsam jin pen dambomlo bonta kewangji langarni aduya hoy kapak kengalong Assam mate karbenglong alongli ko antong Meghalaya along kidun pone nonanta klartak pen pangdak konpela Duarbogori MSC constituency ke parlo Dolamara Difluso Havar MSC Richard Tok biabang ke damtang MSC kiligahut kache chaktekang alam chak sai ke claim damte derajok non malom Difluso aradatum MSC Richard Tok biaphan aning kang samse alam arniwang chepaklang ponlo Lasonsi MSC Richard Tok bitame raratum kaning je alam anu chidansi tong sekot pen raratum kari kacheleng etowar selam pitamlo Halapu raratum penta tong sekot pen towar ka selam pidama pot MSC Richard Tok biaphan kerolam ti chipaklang ponti Rarapan an nining aklong pen kadom nang pajirlo lasinaw ni ligedo lake lakhain ko retok Duarbori constituency angkang lapu Dolomora angkang along Dadora Difluso along sini linon dolo kasi panisi along pen kachisong pon katihu not pen pinang andak Dolomora lok an sitami linglang chomate linglang hirason lason dolo sitami pinia bangke isi manghumeme kethek lok adi mangke lalo jasimet pet pen non kiki bom lokere mesi Richard Tok dia fansi dak Difluso arata tumpen ke jasimet alang ni fansi pin rempon no kidam tangan ke sitami non bangke Aki hai MSC Richard Tok di sitami alang litum kachisong akhir kang tangrak pen alang di sitami aning alu pen kimatha kajin sodu lapen alang li sami aprang be sami chisong sia kuan sitami labang sotowar alang li mithang sitami ki claim pon jipu ani alang li sami ani hai hui ke hotpon elo puai phis sitami kidam tang ani bangke kopi ko son pen one sitami kachisong bang hir pang tangrang lo puai phis sitami pini bangke MSC Richard Tok bi mithang jungjung akhia dat pen alang li chipadoksi labang so Difluso arong arar panjasimet pet pen alang li aning aklong aning ching sampen alang li pini
isi tuar mesen alang li semar people la son thak si alang li tum dak di plus suara tum iya son sami isi pen pachun pan pu pasi alang li hit pen stami lam khar pipon thulu la ke rong kana ra se thela la kana li tum non la bang so rong bang ke kuna kana pi ase ke puri la bangso atuwa non ni tum han recharge tok binang thok ti dang la dad hra ps ni tum puri lo la ke dar ni tum di plus so area ke rong pline do rong ha rong te ra rong thang cho rong seng na ro alang li phan churu re on elo alang li non het jong ni tum han tong solo pen tuwar nang bunat pilo la selang phan ta churu nang kol he churu pen si ako la sonak thang jong si alang li non ke vang kita ko ison soni ni tung kang chiu do la mane dolong ave la pen mi ave la hai ta lang li jong sa ko no manang rap thu bute ni tung an so si cherap chitu dun thu po an ke bang yilang oh non ke vang yilang setami Limena ke rizina kam sakit. nang li rong che Ili rong ke ili paya rong ke dak malasi. oh inda no No kali nang ke le bangke dak di puso lo ke di tang de pini nang li tum phan lo ke re mesi recharge tok bi amina jung akhia dat penang li tum phan isi mesen to no nang selang pilo na selang li phan nang li hin ben ko pilo ka churu pajir kan so Ili hen pen ke akero ipar piglo en isi richar tok bialang li sini tum phan tong sikot pen stame labang so to wa ni tum ki dam tang henopik pen stame aku non ni tum phan tong sikot pen ang ke banai ti ang selam pe postame alang li phan stame kero ipar piglo so na thang yong si ki bang gilang ani ang stame recharge tok bi yong si alang li nang li tum ma kisung along kai kita na ajab dun thi pati non ki bang gilang ani ang stame alang li long nang li tum dun po ma dudun po mane ni tum phan na puson ta ni tum kisung hos tame nang rapon bom pulutin ni tum tame adang ni phansi matha pon tipo tapen adang ni phansi ni tum adang ni rong sing tum tame dudun po ta chale gi sama han se ke de nang li gala da de puso rong lo ke de tang de pini ang li tum phala msc jongjong akhi dat penang li tum phan la kilometer hinia phan ang ke na tum phan isi mesen sen gre nang li tum phan ang thok pilo tang de la so nang li tum ki long lok pot msc recharge tok dikhan ko ana ki ro piji lage churur ko mane arang li mission kam na claim before ni tige lage arang li phanchuru ri dige ni lo mane kidam tangani kon ni anikal beni talong tum nangkle bipi tame bangkon ne munita nangkle bipi lo talong nangkle bipi ta arang li phangi tige churun ko bo arang li mission pe ni tum phan nong tong sikot si tame tum phan claim pilo non bang ke tum mission tin tuwal dam long lo kidam lage thoktangan ke tum dam long lo ako sih tinggal yang pancuran kau bu. tangte Langsung taksi nona bang, nong bang itu me, langsung taksi bang klub di itu yang tinggal lingrong lo. kalang tadi tadi nonang le tum long jasimet kisung nai alang bang ke MBC recharge tok bi phanang le tum ku pilon de ka chuni ri ding kang tu non mas prab jim pen long de phat bi Itu mah ke nona bang ke tuar ke dah yang thok bi bom le, yang klub bi bom lo. Tapi ni, sendilong, masih tinggal yang solo. tanti la non ki bang gilang ani ang sta me la son ta kang ra pon bom te alang li long na tum chirap dun pokadi Lah yang sih nampak yang pecing tilu tu yang klub po. Lagi long ya lagi mana anu ke tu bawa info. Rang Sinabe Report Card News. Pini ada berta ke lepan sekang tonik lo, domi thak me kurbang thu.